خلک باشور کردستان به کمپانیا میلیونک امضا حولده بارگین عسکری ترک جهرم بن راکرن میلیونک امضا یال باشور کردستان جبو بارگین عسکری ترک جهرم در کفن دست بکری دوام دکه حتی نه زیاده تری 9 میلیون کس تبلی و کمپانیای بونه نهال سر خطا تلفن ما یک جکسین کو و کمپانی بره ودبه برز کوا کریمه شب باش برز کریم شب باش فاسکن بله کمپانیا و ولدجی بارگین عسکری ین ترک ین کل باشور کردستان هاتنه بجیه کرین و دایه دست بکرین yani درباره وی که ده هم ارمانجا کمپانیه ده هم جی لحرمه لکی داره بارگین عسکری هنه درباره وی که ده اندکارن هنه که آگاهیان بدن ما راست اف کمپانی ما 19 جوتمه دست بکش ارمانجی ما کم کرنه 1 میلیون امضای اجبوی درخستنا لشکری ترکیه و بارگی باشه کردستان دن بارگی لشکری ترکیه سال 92 ده هنک هست پیمانه هست وکل بامرنه کانیماسی باطیفا شرازی سیوی آمدی و هر وقت گلک چندن و کابیر سلیمانی جیس کو فرمی هم جهنان اشکرن هم جهنان اشکرن بس گشتی نیز 15 دنگرین سرباز ترکی اشکری ترکی باشه کردستان دنه هنه آرمانجی ما یک اوه نا او هی پیمان نابرا حکومت هرمی حکومت ترکیه ده خلاص بیاد 2006 حتان ده اوه خلاص بو نهاد بی کو هر پیمانه که بی آنجی اگر هبیجی اوه رای گشتی نهاتی اشکره کرن ارمان و هر وصا دیسا پارلمانه هرما کردستان اردو جارم در حقی کو او بارگی لشکری ترکی بین در خصم ده بریار دیگری لدله در نخصنه ارمان جنا اوه هم از دیارا پارلمانه تیکوری حکومت دیار ده گواب بارجی دیسا هر وصا حکومت عراقی دیال ده گواه باجی و ده از لشکری کبه یا ساید باشه کردستان بدنینه بین درخستن دیسه وقت مجاره کدن اوه گلک خلقی باشه کردستان جزوی روشه ایکو زمین گلک نرازینه و بشک جی نزمین که او برگر باشه کردستان ده هنه تا آگاهی و سرمینه جبر وینا مخواست باری بکشین سر هم دویال ده خلقی باشه کردستان آگادار کن که اوه وقت نشانه که ام بیجیم داگرکریه لشکری داگرکریه ترکیه ده باشه کردستان ده یم امیر توازن اوه بین درخستن بگو من داگرکریه ترکیه باشه کردستان ده نتنه ده استا عسکری ده گرک شوازه دنجی تیمشاندن لبری وقت اندر شوازه کی به یاسایی نه یعنی نیاسایی کود وان جالد منن و کار استخباراتی کن و خلقی منطقه جی بلکو خال منطقه جی گرانه او جی کو بارگه وان هنه خلقی که تین رازیه مجی خواست هم داخوازه گرد نبرسه و همجین دویال در رای گشتی آگادار کن بالی بشین سر و حکومت هرمی حکومت عراقی و بجشتی جای پیوانده سروینا بریاره که بگیریم بله برز کریم نه هم زالقای گل مراقت کم یک جهت انها چخص امضاحات نکوم کرن یک جدر باره وی که ده دیسا حکومت هرم باشور کردستانه یعنی حتی نه داخویان یک دا آننا هم بری وی چلاکیه و راستی علاقه که باشه هم ترم بیشن گلک باشه حتی انها نظری 35,000 و 400,000 امضاحات کم کرن او گشتی کردستان باشه کردستان دیمشاندن دیسل بغداد دیل موصل کرکوکی و جیکو جه تکلیم باره هنه بشتاری و کمپانی دبن دیسر وزا اوروپا جی امکارن بیشن اشتغام یک عوج وانا جی نوکا دست بکریه امضا کن بکن طایبت علی سلیمانی اولرین علاقه که مزنه علی دبوکی لیبره که مس امبیجن شریک دبوکی دهات جیان کره
هفاله مخصن دیال دجی هر وقت هوليري سليماني مصادي من بازاره بكل سليماني هوليري وديس قضاي فان باجران ناف بازار ده ناف مصادين كم تكن ملاتج علاقه كمازن لبرل دهوكي هذا اصلي ندم او مجر ندم از ندم كو حوالنا مصادين رغم كو تعدل دهوكي بشتواني كي قالك رخاوة مافي مدني وهرفة جروبي جنجان بين رايك جشتي برفرة تشتغلني دان في كامبانيا لبلي نشتكو الدبرة بهدينا أف كامبانيا في شوازك علني أشكال بمشاندن حكومة هرمجي وقت نظام حتى نهاد درباري كامبانيا دي يكسر امكان بين داخل يعني يقدر لبلي سربان برگان و داخویانه که وهابو کو پشتی ما کمپانیا داکس بکرن گوتن دهرما کردستان ده چی برگی ترکی نینن لبلي أفا نكوكي وراسي ما بيش باكو أم خوا وملاس خوجي بلاد أخواني نراضي بوش باكو أو ملاس كلوي هرين جيان دكي هر روج دروان بنجين تركي ده دتشيو هيدا سيريا دبرة سيريا أو بنجيه الأشكال التركي دناف باجر ده جهد جرين أو تامجي وطوبيوانا هرتن تيسير كناينيجي مرود كاري بجسر جواكي آليوان مستروان دران يعني وقت مرود كاري بجدام مروان دا ديني وقت كو باشي كردستاني حتير داقش كرين راسته جي وصايا اللي نشانه هركي انزاجين باشي شوان بله بريس كريم هم گلک سپاس دکن جبو تبلی بنا و شب باش شب باش زيك خو خودي لخوينا سولينان دركبه ايدي بس داگر كري از 1 مليون جار بانك دكم تو 1 جار امزا بكم کامپانیا کو جالی کووارا هاودم و جوانین ولات پاریزی کردستان ایوها دست بکرن ددمک کنده دنگ ودا و جالی گلک سازیان و پشتگیری هات داین و علاقه یک مزن هات نشاندان اما کو گواری هاودم او کمپینی وان دست بکر که کمپینی نابو ماره بنک سربازکان ترکیه دیار او کمپینا چارچوی او بنکانه که لا سنوری بابلین زاخو بامرنی شريات زكاني ماسيدا هي اوان لسال 1964 لا بابي ياساي ايام بابي ريكوتنامي تركيا و رجمي بعث اوان توانيان وهار ريكوتني بكان كاب درجه 1 كيلومتر اوان بتوان لا حقاكي هرمي كورسان وبعش لخاكي تركيا درجه 1 كيلومتر اوبراسيوني سربازي دروز بكان دار اوان لا 89 بكاي خوان جيجل كوريا تا استكشتار كان نمبر دام لكن اما جدجي او بالكسر باز كان كابينو عند سبيكر دار اسلا بزلا فرزقاه ولير نزكي انه هات امزا كوبي توا اما دماني او بالكسر باز نمبرات انه امات من او كا لبروي تسندين بابلين او هذا سربازان لتونسي بينا خا كتبت نوت يعني بلا من ازاد من ديمقراطي مه لبروي تايم من شوهاب بينه وكا كجورجي لا خانيكي لخانيكي مر نزيكا او كاتر تونات يعني بلي من ازاد نبروي ازاد بون بوشي تو بناسي بكي هزك دجمن هزك سربازي دجمنات يعني نبي ناخاك تبتين او كاتا هرشيك هلا صار هرمي كردستان هرشيك لسه ديمقراطي بني هرمي كردستان هرشيك لسه اساس هرمي كردستان داوا كان لهم خلق نزقات اللي وكو هي وك هميشه كان نزقات زوزر باشا بقشتي خلق توجكاني ناو كوملغا همو زاتيان باشا وغنزان وجنانش بتايبتي ورخراو كان مدني بارت لان اساس كان بتايبتي دما داوكاري لحكومه هرمي كردستان كان كبش جريمه كان او كامبينا تايبت بودصات هرمي كردستان بش جريتشي غوري اما دماني ببشتي قالي كود او كامبينا تشي هلوستشي اخلاقيه باشا نتوي کامپانیا 1 میلیون امزل باجارین وکی هولیر سلیمانی کرکوک گرمیان حلبچه کلار بغداد پشتر و بدوین بنیر قندیل مخمور دهوک و لگلک باجاران بلاف بو همولاتی و کسین لباشور کردستانی ین وکی عرب فارس ترکمن ترک و بیانی پشتگیری که مزن ددن کامپانیای سازین سیویلین کو پشتگیری ددن کامپانیای جیوهانه سلیمانی
سنتری آنگو کوملا چرا نویسگاه شارزور گروبی روشنبیری لاوانی اربد روزنامه تروسکا روتی لاو بریارکانی کرد دسته سبخوی شیر نویسانی عرب کنگره نتویی یا کردستان جلنوی لاوانی نتویی کرد گروبی مانگرتن لخوین بردان پارتی چارەسەری دموکراتی کوردستان ئینسیاتیفا پشتگیری ڕۆژاوای کوردستان ڕێکخراوی کوتابیانی کوردستان ڕێکخراوی ژنانی ئازادیخوازی کوردستان ڕێکخراوی ژینگەپارێزی حەلەبچە کۆمیتەی مات و دەموکراسی ڕێکخراوی پێشەنگی گەنجان لە کوردستان ڕابوون و خوێندەکاران وڵاوانی کوردستان کەرکوک کامپینی ئالای کوردستان ئانگۆ زیندوە قەت نانەوێت ئالاکەمان پارتی چارەسەری دەموکراتی کوردستان یەکیتی ژنانی ئازادی کوردستان کۆمالەی هونەری دیجلە ئازادی لاوان یەکیتی کوتابیانی کوردستان یەکیتی ئافرەتانی کوردستان دهۆک یەکیتی ئازادی لاوان کۆمیتەی دژی داگرکەری کوردستان یەکیتی ئافرەتانی کوردستان حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان حزبی زەحمەتکێشانی سربەخۆی کوردستان حزبی سۆسیالیستی کوردستان پارتی چارەسەری دەموکراتی کوردستان ڕێکخراوی ئایندەی خوێندەکاران جولانەوەی هەووەلاتی ئازاد و یەکسان ڕۆژنامەی تایم بنکەی ڕەوشەمبیری لالەش گروپی ئالای کوردستان فەدراسیۆنی کۆمەلگای مافی مەدەنی کۆربەندی سەرەرمی کوتابیان ڕێکخراوی مافی مەدەنی لە کوردستان ڕابوونی خوێندەکاران وڵاوانی کوردستان هەولێر یەکیتی شۆرەشگەرانی کوردستان پارتی چارەسەری دموکراتی کوردستان ڕۆژنامەی تروسکا جولانەوەی هەووەلاتی ئازاد و یەکسان گەرمیان ڕێکخراوی بەرگری نەتەوەیی بەرگری لە بەرژەوەندیە گشتیەکان یەکیتی لاوانی دەموکرات لە کوردستانی عێراق ناوەندی ڕێکخراوە دموکراتیەکان لە گەرمیان یەکیتی ژنانی ئازادیخوازی لە کوردستان گەنجانی بزوتنەوەی گۆران حزبی زەحمەتکێشان پارتی چارەسەری دەموکراتی کوردستان تەڤیڤەیەکێ gelek rewşenbîr hunermend siyasetmedar rêxistin û saziyên siyasî piştgirî dan kampanyaya 1 milyon îmze yên wekî sernivîskarê kovara Livîn Rêzdar Ehmed Mîre nivîskar û ronakbîr Bextiyar Elî Rêbîn Herdî Asos Herdî Ehmed Mîre Farûq Refîq Mele Bextiyar Polîtbîroya Kenekê Parlamenter Salar Mehmûd hunermend Diyarî Qeredaxî Sekreterî Hizbî Kergelî Kurdistan Ömerê Kulol هفسروکن پیچدکی دیار غریب و نجیب عمر بنگی حاجو محمد امین پنجوینی دکتر فایق گلپی درهنر ویان مایی کاموران برواری هنرمند دلیل میرساز چردیز چومانی دکتر رابیا سلام عبدالله و هر وکیدن بدهان کسی نافدار پشتگیری دانه و کمپانیایی و کمپانیانه گرکی پیروز دبینن و بانگوازی که خورتا جوانا را دشینن به چاوا خورت و جوانی و ولاتی گود بیشن بهارا عربی به چاوا سر فیسبوک سر اینترنت ویتشتی بلکم هیوید کن به هیز تبلی ببن دنگی خو بگهن دنیای دنگی خو بگهن دوستاد دنگی خو بگهن چه انسانی ولات پاریز و دوستی کرداش غینی مثلا غینی کرداب خو دوستی میدیش ملتی دی همه ویدان دنگی خو بگهن وانا دا افتشتی هانا رون ببن ج همه کسی دنیای كون غادي بالكيسر باردك ده حريم كردستان ورني زايب كرد لالی دن همولاتیک جهرما باشوری کردستانی سلیمانی بناوی عبدالله علی محمد دی سال 1912 دهاتی دنه و حتی نهایی کتمنی وی حری مزنه تبلی کمپانیای بویه عبدالله علی محمد بکیف خوشی بشداری کمپانیای بویه و دبیجه هر چه قاس مرن در فتا جیان جمن بستینه جی و دوان کلین داوی جیان خود بمجی لهمبری داگر کران سکنم و دخوازم که دولت فاشیست ترکیه جهرما کردستانی درکوم آرمان جمع کمکرنا امضاین یا باشور کردستانی و وارگه مخمورده اف کمپانی جالیه ولات پارزن کردستانی جوان باشور کردستانی و حتیه دست بکردن اف کمپانی امضاین باشور کردستانی حتی دست بکردن جبو که اف بارگین ترکایین
لباشر کردستان ده هاتین بجهگیرین بو بین راکرین اف بارگین ترکا نه فایده ضرر که مازن ده هم دالی جغرافیا ده ضرر ده کردستان هم جی دالی لشکری ده بوی چنده مجی امجی وقت کمان جوان لوارگه های پنابرین مخبوری ما دست به کمپانی کمکرنا امضای کرد هیچ دالی هیچ مرد وقت 4500 حسان ما امضا کم کردیم آرمان جمع راکرنا بارگین ترکای یعنی باشر کردستانه کمیته آماده کاریا کامپانیا 1 میلیون ایمزه به داخویانی که داخوازی خو و هاتین زمان یک داخوازین حکومت هرم کردستان والی تکلدار چل هرم کردستان و ناوند عراق و چل دروی ولات دوی تبلی کامپانیا ما ببن و ریز لوینا گلی کرد بگرن دو به تواهی سازی سیاسی و ین سیویل دو باشور کردستان ده نهشتنا قراقول و سازی سیخوری ترکیه دخبات خود بکن استراتژیک سه کامپانیا ناش بو ماینا قراقول و سازی سیخوری ین ترکیه ده هرم کردستان ده جالی حکومت عراق و هرم نه پشتگوه خستن والین تکلدار به پشتگیری وینا گلی خواه زختن سیاسی و سیویل سر دولت ترکیه زیده بکن 4 همولاتی سازی سیویل والین سیاسی هرم کردستان پیوست تبلیبون و پشتگیری کامپانیا 1 میلیون امضا وکی ارککن اجتماعی و نتویی بزانبن 5 کمکرنا امضا یک شوازکیش خبات سیویل بزانبن ولدجی داگرکران به هیوی نمینن و هر جوره کامپانیای وکی ریبازکی تکوشینه ببینن و بشداربونا خو وکی پیوی را سر ملی خو بزانبن اف کمپانیا جالی جوان ولات پاریسین باشور واتی دست بکرن جبو برگرن ترکانیت عراق در بکبن جبروی اکیجی مجی پیشگیری داوی کمپانیای یعنی نهال مخمورجی جبوی امضا نزدیکی 4000 نزدیکی 4500 هاتی کم کردن جبو نویجی دا ترک ده همالیان دا کردستان دا گرد که جبوی جی چلیکی کو ساعتی دست کرد کامپانیا 1 میلیون امضا کوب دروشمه ناجبو ماینا بارگه عسکری و سیخوری ترکیه خو افدوم هدس بکریه حتی نهال باشور کردستان 300,000 امضا هاتیه کم کرن جوانین ولات پارێزیên Kurdistanê bi şev û roj nasekinin û xebatên xwe didomînin. Her wiha hat diyarkirin ku wê kampanya 1 milyon îmze heta 2012 bidome. Herî dawî jî îmzeyên ku hatine komkirin wê ji hikûmeta herêmê re hikûmeta navindiya Iraqê neteweyên yekbûyî, Yekîtiya Ewropayê û dadgeha mafên mirovan ya Ewropayê re wereşandin. Türkiye Herêmê Kurdistan bi rafan min imza bikin. ئێمە بۆ ماوەی مانگێکە کەمپینی نابۆ بنکە سەربازەکان و هەواڵگریەکانی تورکیامان دەست پێ کردووە وەکو هەڵوێ سوەرگرتن لە بەرامبەر ئەو بنکە سەربازانێک کە لە ناو هەرێمی کوردستان هەنا بۆ ناڕازایی دەربڕین و دەرکردنیانە ئێمە تاوەکو ئێستا نزیکەی لە هەولێر 90,000 ئیمزا کۆکراوەتەوە بەگشتچینی توێژەکان بەشداری لە ئیمزا دەکەن لە ناو کۆلێژەکان لە ناو قوتابخانەکان لە بازار کرێکار مامۆستا هەمویان ئیمزا دەکەن لەم کەمپینە ئامانجی ئێمە ئەوەیە کە لە زەختکردن یاخود فشارخستنە سەر پەرلەمان و حکوومەت و هەڵوەشانەوەی ئەو پەیمانانەی کە لە نێوان حکوومەتی تورکیا و عێراقدا هەیە بێنە هەڵوەشاندنەوە بۆ ئەوەی خەڵک ئاگادار بێتن لەو بنکە سەربازیانە و ئەو پێشەلکاریانێک کە ڕژێمی تورکیا و عسکەری تورکیا دەیەکەن بەرامبەر هەرێمی کوردستان بەگشتی خەڵک زۆر باش نزیک دەبی و بەشداری بوون زۆر باشە هەموو توێژەکانی تێدایە تاوەکو ئێستا هیچ کێشێک یاخود هیچ ناڕزایەتێک دەرنەچۆ لەلایەن حکوومەت یاخود لەلایەن هیچ کەسێکەوە ئێمە ئەم ئیمزایە بەردەوام دەکەین تاوەکو 1 میلیۆن ئیمزا کۆ بکرێتەوە ئێمە بگەین بە ئامانجی خۆمان ئیمزاکان
دەنێرین بۆ پەرلەمانی کوردستان و نسخەیەکی بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پەرلەمانی عێراق. عاشقی و دانای تو به زمان اسم لکردن